August ni som pasari sang ni som ni paruk ani hei tunlai chuanin CCTV hi apoimo to mai ani chu wang chuanin zirlai no pangte an himjok theina turatan hei triggered surveillance and security system te chuanin CCTV discount 20% off an kalpui meka private school ani emo sarkar school ani emo CCTV andu po chuanin 20% discount an pedona hengpa ka hianin CCTV neisa tu te po school ani emo engpo business pa engpo CCTV neya a function thatolo ni chuanin triggered surveillance and security system te hianin servicing anti sak thei chewani chu wang chuanin heta phone number an tarla na hianin in lo bedon ania 6909914792 le kan react tanang. Yeah, hey John, good afternoon. Monday will mark 60 days since the United States and Iran signed the Memorandum of Understanding. Niya. Tuna hianin United States le Iran te hianin Memorandum of Understanding hi an nei ve mekani. Inka hayan puan na MOU ate kha anin rem na te kha ani hei hianin ni somruk chung o don ani. Ti chuan kenia chuanin hei voin hi ani to maya amaro chu kholam khotlang lama ro chuanin naktuk anga hianin hemin ni somruk hi azo to don ani. Ni somruk azo to hi chuanin an in ka hai MOU in rem na agreement an nei te kha atop to don ti na ani. Inka hayan puan atop phuna hianin engtin nge US le Iran te hi anin do zui bur don nge hei chu ala hriat lawa amaro chu hei tak hi tunai hianin mitin hianin enge thleng don ti hi kan thlir ta mek ani hetiang thil ani mek lai te po hianin Israel lampang chuanin Hezbollah te Lebanon te na in ka hayan puana te po kha an lo bo chevele amaro chu an bo chena chan te po kha thil om ve tak thawani a chan chu Israel sipai te hian beyan tok miawa khatiang kha thil om dan ni adang te po kan soizelang Iran sipai te hianin US Sipai te an tha thei phot chuanin poisa tam tak te po an pedon ni te po na lang ani khang zong kha he video hian in detail te bo soi kan tum don ani. And technically it is set to expire. Reports indicate very little diplomatic progress to reach an agreement to reopen the Strait of Hormuz. Hei expire don ni na lang an extend don nge don lo thelo a chan chu tuna US le Iran te hi an in biak na hianin progress vak mu tur om lo ani mason na vak mu tur om lo ani anin beve tho zo na lang direct pon an in be thei lo ni te pon na langa tu te emonical tang te pon an la in beve reng te pon in a hriat ani amai ro chu US le Iran te in biak na hianin malam apan thei lowa henga wang te hian tuna hianin mitin hian nervous dewin in ka hai am puan hi zota se engero thleng don te hi an thlir thap mai ani. And address Iran's nuclear ambitions. We do know this weekend Iran continued attacks on vessels around the strait. On Saturday, a bulk carrier reported being hit by an unknown projectile. A day prior, an Emirati oil vessel was also targeted. President Trump spoke on Friday about the khatiang kha thil om dan ani MOU top to don ani amaro chu tiang ani mek lai chuanin Iran lampang hianin Strait of Hormuz he long zong hianin hemi kong hi an zo turani tia thu apek thu wa chwa zom lo long te hi to na hianin Iran lampang hianin alula be ve reng bokani long pakhat mai ni lo long pani te khanin an mani thu oilo ba piang kha lo be ve top maya Strait of Hormuz hianin ti thu mai ni Iran hi mo khateng khathil om dan ani amaro chu khating thil ani mek lai khan Donald Trump chuanin Strait of Hormuz hi America ram thar ani to don ani ti angzo te po khan social media thu te po alo nei vele bok ani khatiang khania thu in chu te po an sa ang reng khop me tu na hi chuan amaro chu apoi mo bera chu in ka hai puan lai reng po khatianga an in kap thei ani chuan ti kha ani ta ani apoi mo bera jang han let le don in ka hai em puan lai po MOU om lai po an in kap thei ani chuan MOU i top ta se mo the conflict with Iran and the Strait of Hormuz. We're capable of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. We own, in the true sense, we own the Hormuz Strait. In the true sense, we own the Hormuz Strait. Strait of Hormuz kan ta ni. Ti top mai ni. He thil hi chuanin en tina tam tak ani theite poina langa eng pirngi asoi tum chu ka hre chuang lawa Donald Trump pakhian amaro chu Strait of Hormuz in nia an thun hoi hi chuanin a omna chen hi chu om ve ani a chan chu US Navy blockade an tia Iran long chol na mun pan tu reng long kha an block sak pak maya khanga wang te po kha ni mai theya Strait of Hormuz US thunein Nuai oma chu wang chuanin US ta ang hluk ani atina ang te po ni mai thei ani amaro chu khi Trump
haters te chuanin an lo la koi le na sadon ani he tiang international water body ang chi te po mi zong zong ina an ta nei theitur US ta anga an lo soi le ma ka hi awazak thei lo ve ti na te po Donald Trump hi an lo mang ve thei tho tu na athu soi khamo chuanin poimo le de chu Trump hianin a ma soi to thin hi a soi renga chu chung kan ti chuan kan du phot chuan Iran hi kan bom chevek thei ani amaro chu kan ti du lo mai zo ka tuna hianin economy lama kan trek na ang reng khop maya turam ma hetiang hianin hrekan la ningai lo hrim chuwan chuanin Iran hianin ator thei angana sa hi chu atuar ve tho ti hi Donald Trump hianin a soi tum nin alang ani o They hit, we would hit back miron be ni chuanin kan be ang kap len ve halang 100 times harder. With the focus on Iran, we're also tracking the latest developments between Israel and Iran-backed Hezbollah in Lebanon. Iran hel khoi Hezbollah tele Israel sipai te na indo vereng poka kulam bab el mandate straight lama Houthis tele Saudi Arabia Yemen sarkar te la ka vereng poka amaro chu na big chuan Iran hel khoi Hezbollah Lebanon om tele Israel sipai te Hezbollah violated the ceasefire over the weekend, wounding 3 Israeli soldiers. Hezbollah lampang hianin ka hayan puan kha anu bo chiani o mani he thilawang hianin Israel sipai pathum chuanin liam an tuara alom khop mai hengteng te po Israel sipai te po hianin nuna chan thei din huna hanan ding vereng tina ania amaro chu an van nei ya liam an tuara an liam torhi anange na lowero chu a hriat chong amaro chu casualty hrimhima khatianga Hezbollah tena an bo chiat ba ka lo bo chetop se Israel sipai te tu ma kha valiam talo se chu Israel te po hianin phuban la du kherangem ti te po kha ania maro chu hei Israel sipai te hianin liam an tuara chu wang chuanin Israel hianin Iran hel khoi Hezbollah te hi hetianga in ka hai pon ani lai renga in ka hai am pon bo chiat awang hian va beilet ve ta ani This prompted Israel to launch a new round of strikes against targets in southern Lebanon. Lebanon chim lama bok Israel sipai te hianin be pian thak le ni Hezbollah committed 2 major violations today. They struck Israeli troops who were operating in the security zone in security zone Israel sipai te omlai hi Hezbollah te hianin an ron be ya tia contravention of the ceasefire agreement. And then when Israel responded, they moved civilians inside their terrorist headquarters. They used their own civilians as human shields. Vaden ve ha chu So that later on they could point at Israel and say that Israel is targeting civilians, which we are not doing. Ka hrethiam khatiang khanin Israel sipai te na thok lai ka Hezbollah te khan lo wa be topa kha Israel sipai te na phuba an lak don khan Hezbollah te chuanin khalai mun vela civil mi omangang kha an mani headquarter lama hanin an lalut phaya building chu han an lalut tin ani chu civil mi te khamo kha Israel sipai chuanin an vakap fu ani chuan civil mi tam takhan nu na an chan don amaro chu khata takhan Hezbollah ten khovel hriata he Israel sipai te hian hei civil mi te an be ani tiang zonga Israel sipai te an pu chiat theina tura tan khan to hem fing phakar dewin Hezbollah te hianin chet an lo la veng ar ti na ani chu he pa report ina asoi tan chuan mo Overnight, the Israelis warned residents of northern Israel to be prepared for loud explosions along the border as they continue to operate against Hezbollah. Hezbollah te nena anin be don awang hianin Israel sipai te chuanin Israel le Lebanon te ram inrin nabula om zong Israel Hmar lama mi te kha i bompuak ring tak in hredon ania lawin ral ring ro hei chu kan ron thril cheu ani ti in Israel sipai te hianin Israel mi puite warning pan lo notification an pelok ani John. All right, Trey Yingst reporting live from Johnny thil pakhat poimo le de chu Iran hian tuna hian heting hin thu an chua US sipai te in tha thei chuan US dollar sing thum kan pe yang cheu tin Iran sarkar le Iran lama thu nei tu te hian te hian thu chuan siam ani hei hi chuanin US sipai te nunna ati der thong don leni na la achan chu Middle East ramdanga te po hian tina Saudi Arabia te Bahrain te Jordan te Iraq te po aniang US tran an omrolin US tran lo te po han om ve don thobani chu van chuan Iran in khatianga thu a chu kha chuan United States sipai te po he anin ven film khurle so tangai dona US dollar sing thum hi atam angreng khop maya atlem lem lawani India poisa phei chuan nuai som ni pariat chuang de nuai som thum don ani khatiang kha ania chu van chuanin khatiang poisa tam tham tak du awang khan US sipai te tha du to hi anom lawang ti hi asoi theilo hrim hrim ani amaro chu thil pakhat kan hriat le tur chu
US hianin Iran hi a shek renga hetianga US dollar sing thum US Sipai pakhat in tha apiang in kan peyang chu an ti hi poisa hi an nei tak tak angem ti hi zona om ve thawani mo poisa hi an nei tak tak angem ti hi zona om ve thawani poisa nei tak tak lawin khatiang khan an ti ve thei thawa poisa an nei tak tak thei thawa amaro chu frank deuh chuan an nei angem o ti hi ril ruwa chuan oma chuan thil pakhat poimo le deuh chu hetianga an ron puan huna hi mo US Sipai te in tha thei chuan cheng sing US dollar sing thum kan peng cheu ti an ron puan chu huna hi hei US le Iran te in kara MOU in ka hayan puan atop don nai lama ti han ron puang chuak le chi boxia hei hi chu a timing a hi an ron puan timing a hi hei hi chuan ngai tuan a hi article thui ang reng khop mai ani ti kha he video a toisi kim sianga kan han rieka kan han soizau theite chu ani e soitong khanin school no pang te an lo himzok theina turatan triggered surveillance and security system te chuan in CCTV discount 20% private school aniamo sarkar school aniamo inte tan hang kalpui meka tin tu te tan po CCTV in nei sa ani chuan CCTV in nei sa ani chuan triggered surveillance and security system te hianin servicing anti thayani ani hi an rin ta ka anti tom shim boka chuwang tak reng chu ania Hmar business network a antil theina chan video like an in mulai theu don ania